Halo Leute, wie geht es euch? Also, danas radimo test za genitiv A2B1. Kreću prvo lakše rečenice i kako idemo tako će nastati teže. Posle ovog testa bit će test za B1, B2 genitiv. Imate 10 sekundi da rešite svaku rečenicu, ukupno 20 rečenica. Ja ću prevoditi rečenice da vam bude lakše, ali vam neću reći koji je član imenica. Eto, malo onako drugačije. U odnosu na prvi test, ukoliko niste sigurni koji su to nastavci za genitiv, pogledajte video prethodni, pre ovog što smo izbacili, to je genitiv za A1 gdje pričam, imate i test, ali objašnjavam šta je zapravo genitiv i šta da očekujemo od genitiva. Ok, seid ihr bereit? Los geht's! Pre nego što počnem, hvala svima što me podržavate, gledate ove videe, lajkujete, delite sa prijateljima kao i što ostavljate komentare. Ako ima neka tema koja vam nije jasna ili želite malo više da provežbate, a nismo je već obradili, onda napišite u komentaru šta je to što biste vi željeli da radite. Seid ihr bereit? Los geht's! Der Rat war sehr hilfreich. Der Arzt, des Arzt oder des Arztes, imamo podsjetnik i krećemo. Znači, savjet lekara je bio od pomoći. Und der richtige Antwort ist des Arztes. 2. Auto komšije, komšin auto je veoma modern. Und die richtige Antwort ist des Nachbarn. Pričali smo u prethodnom videu zašto ovdje imamo n na kraju, a ne s, iako je ovo muški rod. Sjećate se one n deklinacije. Idemo dalje. Die Fenster sind alt. Prozori kuće su stari. Sličnu rečenicu imali smo u prethodnom videu, pa da vidimo da li smo zapamtili. Und die richtige Antwort ist des Hauses. Zašto je ovdje s, a da li znamo? Završava se imenica na s. Okay. Der Hund ist freundlich. Pas je druželjubiv. Čiji? Pas komšije. Ajmo ponovo ponavljamo komšije da zapamtimo. Pa će biti šta? Der Hund des Nachbarn. Weiter. 5. Ich habe das Bild gekauft. Kupio sam sliku ovog slikara. Pa će biti kako? Ich habe das Bild. Und die richtige Antwort ist des Malers gekauft. Die Arbeit ist sehr gut. Posao je veoma dobar, ali čiji? Kollegen. Und die richtige Antwort ist der Kollegen. Imamo ovdje množinu. Die Farben gefallen mir. Boje auta mi se dopadaju. Die Farben und die richtige Antwort ist des Autos. 8. Die Bilder sind beeindruckend. Slike exhibitions izložbi su fascinantne. Znači imamo množinu više izložbi. Und die richtige Antwort ist Ausstellungen, der Ausstellungen. Die Stimmen waren laut. Glasovi su bili glasni. Čiji to glasovi? Množina. Und die richtige Antwort ist der Demonstranten. Das Fahrrad ist blau.
Čiji fahrrad je blau? Schwester. Sestrin, tako. Und die richtige Antwort ist der Schwester, ženski rod. Bravo, 10 smo prošli, imamo još 10. Der Apfel ist rot. Posle ove idu teža pitanja. Der Apfel ist rot. Jabuka je crvena. Čija jabuka je crvena? Der Apfel. Die richtige Antwort ist des Jungen. Ponovo imamo n na kraju zato što i reč Jung pripada n deklinaciji. Trotz schaffte es. Trotz des vielen Schwierigkeiten, der vielen Schwierigkeiten oder der viele Schwierigkeiten. Uprkos puno poteškoća, znači množina je, pazite, uspeo je. Schaffte es. Und die richtige Antwort ist der vielen Schwierigkeiten. Wegen müssen wir mehr Steuern zahlen. Zbog nečega moramo plaćati više poreze. Okay. Zbog kakvog to zakona? Des neuen Gesetzes, der neuen Gesetzes oder dem neuen Gesetzes. Wegen je predlog koji sa sobom nosi genitiv, ali u govoru često se koristi sedativ. Međutim, morate da naučite da je wegen sa genitivom. Und die richtige Antwort ist wegen des neuen Gesetzes. 14. Während sind die Straßen sehr ruhig. Des Urlaubs, der Urlaubs oder des Urlaubs. Tokom odmora tihe su ulice. Während sind die Straßen sehr ruhig. Und die richtige Antwort ist des Urlaubs. 15. Die Antworten standen waren richtig. Aha, dobro, ovdje smo malo pogrešili. Nećete gledati ovo prvo studenten, što nam je množina. Ne gledamo ne odgovor studenta, nego odgovor studentkinja, ženski rod. Znači biramo jedno od ovog ponuđenog, podsjetnik i kreće vreme. Imamo studentkinje, studentice, kako god. Und die richtige Antwort ist der Studentinnen. Wegen bleiben wir zu Hause. Ostajemo kod kuće zbog čega? Dem schlechten Wetters, der schlechten Wetter oder des schlechten Wetters. Zbog lošeg vremena. Nadam se da ne ostajete kod kuće zbog lošeg vremena, nego zato što hoćete da naučite nešto. Uprkos tome što je ovako hladno. Wegen des schlechten Wetters. 17. Die Entscheidungen waren schwierig. Odluke su bile teške. Čije to odluke? Des Regierung, der Regierung oder dem Regierung. Odluke vlade. Moramo da znamo kog je člana vlade. Imate onu ng na kraju, to vam kao malo pomaže. Der Regierung. Während vergaß ich die Zeit. Des langen Gespräches, der langen Gespräches oder dem langen Gespräches. Tokom dugog speech, govora, zaboravio sam na vrijeme. Und die richtige Antwort ist des langen Gespräches. 19. Aufgrund wurde die Veranstaltung abgesagt. Zbog lošeg rezultata otkazan je bio event, događaj.
Und die richtige Antwort ist 20. Die Diskussion war lebhaft. Ovdje nam fali crtica. Diskusija je bila živahna. Čija je to diskusija? Učesnika, znači množinu imamo. Und die richtige Antwort ist der Teilnehmer. Ausgezeichnet, Leute. Stavite u komentaru koliko ste poena imali na ovom prvom testu. Ukoliko vam je ovo bilo onako ne previše teško, nastavite da gledate jer kreće za 10 sekundi drugi video koji je B1, B2. To će biti malo teže. Ako ne, vidimo se u sljedećem videu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Halo Leute, ok. Drugi deo testa B1, B2, malo zahtevnije rečenice. Prevodim da vam bude lakše, ali vam neću reći kog roda je reč. Seid ihr bereit? Los geht's! 20 rečenica ukupno, 10 sekundi po rečenici, birate tačan odgovor, imate 3 odgovora ponuđeno. Nakon 10 sekundi vidjet ćete koji je to zapravo odgovor. Der Fehler war schwerwiegend des Computers, der Computer oder dem Computers. Kompjuterska greška je bila fatalna. Okay. Imate mali podsjetnik. Und die richtige Antwort ist des Computers. Der Computer, des S na kraju za, naravno, muški rod. Okay, 2. Ich bin mir bewusst meiner Fehler, meines Fehler oder meines Fehlers. Ovdje u pitanju jednina. Svestan sam svoje greške. Pazite, svoje greške jedninu tražimo. Und die richtige Antwort ist meines Fehlers. 3. Die Bedeutung ist schwer zu verstehen. Značenje reči je teško za razumeti ili teško da razumem. Okay. Ako vam je ovo korisno, molim vas lajkujte video i zapratite kanal. Und die richtige Antwort ist des Worts. Weiter. Der Abschluss war ein Erfolg. Završetak čega je bio uspeh ili uspešan. Ovdje je Erfolg imenica uspeh. Deines Studiums, deiner Studium oder deines Studiums, tvog studiranja. Und die richtige Antwort ist tvojih studija. Mi u srpskom kažemo množinu, ono kažu jedninu. Deines Studiums. Während sind die Straßen sehr ruhig. Tokom čega su ulice mirne. Dem Urlaubs, der Urlaubs oder des Urlaubs. Und die Zeit läuft. Was ist die richtige Antwort? Und die richtige Antwort ist des Urlaubs. Der Urlaub, Genitiv des Urlaubs. Die Verantwortung ist groß. Čija to Verantwortung ist groß? Odgovornost. Meines Chefs, meiner Chef oder meinem Chefs. Odgovornost mog šefa. Ist groß. Und die richtige Antwort ist meines Chefs. Der Chef meines Chefs. 7. Die Probleme wurden nicht berücksichtigt. Des Teilnehmer, der Teilnehmer oder dem Teilnehmers. Ok, šta imamo? Problemi učesnika, znači biramo množinu, nisu uzeti u obzir. Imamo ovdje pasiv. Ukoliko vam je ovo previše teško, vratite se na prethodni test. Ako mi taj težak, imate video pre toga koji je rađen. Und die richtige Antwort ist der Teilnehmer. 8. Der Text bedarf einer Prüfung. Tekstu je potrebna provera. Čijem to tekstu? Der Schüler oder des Schülers. Učenikova.
Und die richtige Antwort ist des Schülers, do učenika nekog. Ich habe das Buch gelesen, čitao sam knjigu, čiju, des berühmten Autors, des berühmtes Autors oder der berühmten Autor, poznatog pisca. Znači ovdje imamo i šta? Deklinaciju prideva. Und die richtige Antwort ist des berühmten Autors. Okay. Der Mann wurde überführt. Čovjek je osuđen. Pa da vidimo zašto je osuđen. Des Diebstahls oder der Diebstahl bedeutet krađa. Znači čovjek je osuđen za krađu. Oh no. Und die richtige Antwort ist des Diebstahls. Ausgezeichnet. 10 smo rešili, još 10 rečenica. Mala pauza ako vam je potrebna. Ostavite komentar dole koliko imate do sada. Ja ću biti, pošto će ovo biti kao premijera večeras, biti online, tako da ću čitati vaše komentare. Okay. Die Reaktionen waren positiv. Des Zuschauer, der Zuschauer oder der Zuschauers. Reakcija gledalaca, množina, je bila pozitivna, odnosno reakcije su bile pozitivne. Und die richtige Antwort ist der Zuschauer. Ich würde ohne Grund beraubt. Bez razloga, ohne Grund, one idu uvek sa akuzativom. Sam lišen čega? Lišen sam meine Freiheit, meines Freiheits oder meinen Freiheit. Moje slobode. Sjetite se, sloboda je kog roda. Heit, kajt, imenice. Ako ne znamo, ima jedan video o članovima. Und die richtige Antwort ist meine Freiheit, ženskog roda. Während besuche ich meine Großeltern. Tokom nečega posjećujem, odnosno idem kod svojih baki i deke. Der Sommerferien oder den Sommerferien. Tokom letnjeg raspusta idem kod baki i deke. Großeltern. Besuchen, posjetiti. Und die richtige Antwort ist der Sommerferien. Ferien množina, naravno za množinu der u genitivu. Ich hoffe, die Kommission wird sich annehmen. Nadam se da će komisija, šta? Da će komisija uzeti ili razmatrati diese Sache oder diese Saches. Ovu stvar, da kažem. Da će razmatrati ovu stvar. Und die richtige Antwort ist diese Sache. Okay? Das Verhalten war unerträglich. Ponašanje, čije to ponašanje je bilo nepodnošljivo? Unerträglich. Des Kinds, der Kind oder des Kindes. Und die Zeit läuft jetzt. Und die richtige Antwort ist des Kindes. Okay? Aufgrund konnte er nicht kommen. Zbog nečega, na osnovu, nije mogao doći. Zbog čega on to nije mogao doći? Aufgrund der schwierigen Entscheidung oder der schwierigen Entscheidung. Zbog teške odluke. Entscheidung je kog roda? Znamo li? Und die richtige Antwort ist der schwierigen Entscheidung. Weiter. Die Geschichte ist sehr alt. Istorija je veoma stara. Čija to je istorija? Des Landes, des Lands oder des Landen. Die Geschichte ist sehr alt. Die Geschichte. Und die richtige Antwort ist des Landes. 18 Leute. Ich bin mir sicher. Ja sam siguran. U što sam ja to siguran? Meines Erfolgs
oder meine Erfolgs, u svoj, moj, sopstveni uspeh. Ich bin mir was sicher? Und die richtige Antwort ist meines Erfolgs. Ich bin mir meines Erfolgs sicher. 19. Die Antworten waren korrekt. Odgovori su bili tačni. Des Fragens, der Fragen oder dem Fragen. Odgovori na pitanja. Odgovori pitanja su bili korrekt. Und die richtige Antwort ist der Fragen. 20. Die Entscheidung war wichtig. Odluka je bila wichtig, important, važna. Čija? Der Regierung, des Regierungs oder des Regierung. Odluka vlade je bila važna. Und die richtige Antwort ist der Regierung, ženskog je roda. Leute, hvala svima koji su bili večera sa mnom. Napišite u komentaru koliko ste poena osvojili. Da li biste želeli još da vežbate genitiv ili ova dva videa su dovoljna. Za bonus za sve one koji su stigli do ovde, drago mi je što ste pogledali cijelo video do kraja, to je pod broj 1. Pod broj 2, šaljem PDF varijantu svih ovih rečenica kao i glagole sa kojima koristimo, kao što smo imali malo pre nekoliko primjera, genitiv. I nadam se da vam je ovo korisno. Nadam se da ovo negde vam daje dovoljno mogućnosti da provežbate znanje koje već imate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!